Saking bedelak pala tahun mayu dari kena salbut. Maka nak bedak tahun kak dinto ambu galungi dingaki suara Nabi Daud. Apa dari saking bagus ya. Contoh. Saking apa macah surah Al-Qur'an saya kak dinto. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin, hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Namong sebagian si ajawab salam binian nyuun jawab inghi senajan sambil nyosoeh ngereng tak apa-apa korjek deng padeng besti karena kau beter beda hadith bahwa inalekana beda orang ngucak salam ota bersolawat pas tak jawab ajunan kau beter Rasulullah tak ningali dek kakaulah kalaban ajunan ku laku na'udzubillahi min dalik yulang napola inghi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabi syirafi wal butuni syiraf al-musaffa min musasi Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdul Manaf alladhi hadaita bihi minal khilaf wa bayyanta bihi sabilal afaf. Allahumma rabbi syrah li sadri. Amin. Ya Allah, jauh kempuk tak ngerkei sekali kerokeng beda sebagian si nyuting polan ki genteng ini ki dengudah walau saya muda dan tampan sudah ada yang memiliki besti. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Samahatal ulama al-'izza, para masyayikh, para alim, para ulama, utama epon guru abdina kalaban ajunan pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ulum Falasah selarana Ki Haji Lukman Hakim Abdul Wahab juganan ajunan guru abdina kalaban ajunan selarana semulja Raden Ki Haji Taufik Hashim. Semoga mantar beliau paring nalancang umur dan moga-moga paring nasihat wal afiyah barakana beliau satajan akili dak kakaula kalaban ajunan hadir saat mangken barakana bengasepon beliau akili dak kakaula kalaban ajunan sehingga abdina kalaban ajunan teti orang si sukses teti orang si pecrah dari dunia kantos akhirat. Allahumma ajunan Kiai Ramli Ilyas sareng ajunan Ki Haji Ihya Ulumuddin sareng sedaja para masyayikh sedaja para asatid sepangaporanah dak asma agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong because it's the first time I don't know karena maka sambu kabeh iya masa mahunta atau bahasa Inggris pahayun jeung ngadena sedaja para masyayikh sepangaporanah dak asma ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong
Moga-moga ajunan saja mulja mungku ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb barokana kalaban saja masyarakat sehadir, moga-moga barokan ajunan akili daga kaula kalaban ajunan sehadir saat mangken. Allahumma saja panitia pelaksana haflatul imtihan juganan penggelaran peringatan Isra wa Mi'raj, saya sangat abdina hormati langkong-langkong kepala desa sehadir saat mangken. Kepala desa Samiran ini moga manter tak bini dua cok juga aja aminah takut lama ada bini dua keng cok ngicok oh di situ oh mondaya berarti takwa, takut pada yang tua. Ajunan kepolisian sehadir saat mangken, entah dari Kapolsek juga saja aparatur pemerintah, saya sangat abdina hormati. Saja para sepo, para taretan, sema sekolah torjuga maponduk potra-potra epon sehadir saat mangken. Juga nan saja para santre, saya semoga ajunan saja kengi ilmu semanfaat, kengi ilmu sebarakah, sehingga ajunan saja tetia generasi seeka bunga sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Allahumma amin. Saja para hadirin hadirat rahimakumullah, abdina sekejap bisaos paling abid 20 menit. Iya nomor situng ki buru akemi kita amare lah corak le panggil lah sambutan lamare gule tulian jan. Si nomor 2 lapar kita pakan ini kak. Di sepora aja sekejap bisaos tebun ke Lukman ipakon mur humor dan gula tak tahu saya humor lah. Jaring dan gula kak dinto estonah beni kiai bu, beni kiai asli beni kiai. Bapak enten gula pada kenga sapeh, libarin mati mendadak mantar masuk aswarga. Gula kawan jangan keluar len molot, bah bener nelpon dari compok bapan mate. Aduh jangan gula, malaikat mata amit-amit. Muncul amit kan bi gula teh bagi bu. Ada embun gula rante. Mak pola beda saya ganti amayu. Sallu ala Nabi Muhammad. Katiban apa kabar ajunan saya setuju sound system mayu angka volume angka treble angka kapi ya korca angka sona munyin paranying mungkin peka deki minta ke panitia aja minta ke gula mayu mungkin nyaman sona manter masuk aswarga ban sona njok malaikat bingung mayu tukang son saya kamma tukang son ngeram mayu kapi aki ada je pengajian beni oleh gratisan majer kayak saya setuju oh saya manja muka-muka ajunan padine paling na bagus kayak lakin saya manja anak muka-muka paling cepet tumbuh bagian sekitar andi anak muka-muka paling cepet andi anak ya mundengo dan aja nying-ranying aminah andi anak ben sapa si andi otang muka-muka paling cepet nyerah otangah mak ngagurudu aminah nisar saya otangi sadajana muka-muka paling na jemparo dintengi. Allahumma nabi sekaleburi kaula kalaban ajunan engki kadinto Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the king prophet of Muslim, raja di atas raja, manusia di atas manusia, seluruh makhluk mencintai Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dicinta oleh Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Para ajunan sesami muljah abdine bakoncenya banyak mator Isra wa Mi'raj karena bentaun diepon ampun ibahas. Cuma epakon bahas tentang haflah imtihan tentang anak potok. Para bapak, anak potok kak dinto panyambungnya beh mana bici orang cepon orang dimin. Anak potok kak dinto setong manusia, anak poto kak dinto makhluk sekak dimah bisa mabunga luar biasa dek kakaula kelaban panjenengan tornaudzubillah bisa masosa luar biasa dek kakaula kelaban ajunan yulang napole anak poto kak dinto termasuk makhluk ota bebereng sedek sangat mabunga dek kakaula kalaban ajunan juga
anak poto bisa masuk sadek kakau lekalaban ajunan. Apa napa sabab? Asabab anak poto kak dinto manabi umpama na prestasi luar biasa, manabi umpama anak poto na ajunan kak dinto bagus, anak poto na ajunan kak dinto tetikiae, anak ajunan kak dinto aparing manfaat dek ka orang lain, ajunan bunga tak bunga. Mayu cur bagian ni bini. Umpama panjenengan andi anan lah katakanlah nyamana Muhammad. Lomba dek ke Jakarta bahasa Inggris juara situ. Lomba ke Sorbajah baca Ihya Ulumuddin juara situ. Lomba tingkat kabupaten umpama matematika juara situ. Pas beda orang Jakarta tanya dek ke panjenengan, Mas, kamu bapaknya Muhammad atau bebu, kamu bapaknya Muhammad? Ya betul, ibunya Muhammad. Saya beli Muhammadmu 1 M. Bagi napa punten? Tek bagi. Oning sa M ajunan bu. Sanapa sa M? Tak tahu sa M? Sa M ni kecek ke belia cintul samiran. Banjir ban cintul. Cuma tek bagi mun anak. Anak apa? Karena anak kak dinto gentong na ate, anak kak dinto sampung na nyabe. Coba mangken. Kemaiman pian ben ke laki ben ke anak ni. Coba umpama lakin panjenengan. Setruk, ki celeng, ki cuba, ki lako kikiran. Aduh monro kikir masya Allah, maobenan karau bu. Umpama pah beda. Orang Bandung tanya ke panjenengan, kumaha damang atuh? Damang. Coba Bu, saya beli suamimu yang setruk itu 500 juta. Bagi apa punten? Bagi kok kak. Binin sapa ro kana. Dadi anak kak dinto mun mabunga, bungana sampai ke akhirat. Sabalika anak mun masosa, maka sosana beni namung itunya, tapi akhirat juga sosa. Dari kak dinto keng tada tangki. Beda orang samiran kolan tuti maleng raja pas inalekan para mati pah ngocak kanan na awasiat engko cong maleng raja ben malam cong mulai lambe sampai paling sekoni si kecok telok saya ngak benak ya kalau bapak anda telok saya ngak cek lebih dari telok mak pola bisa empat nak cek sampai pak orang beda kata nikah tada karena anak kapitroy pabunga anak trauma bunga ada ke orang tua, anak troy pabagus sekapi, tak ada orang tua. Saya ngarep anak kak dintoy parosa ke leres pana papunten. Kemun paring tua, ngarep anan rosak, ngarep anan tak ada por. Kireng tua na tak ada por. Ngejit, torot mata ngantok. Terus lagi. Katipun apa kaula kelaben panjenengan tero si anak foto kak dintoy pabagus tada lain orang tua nah harus mabagus juga anak mana bicara pone kiai kak dinto anak pada ben aing pada ben pon apa ini kenapa nyaman nikah napa gelas ini kenapa nyaman aing celep aing argena aing kak dinto tergantung dari orang tua nah masa ketipun apa bisa harus tergantung dari orang sepo umpama panjenengan male aing celep dek ka toko nikah hargan sapon apa 2.000 rupiah coba mun ngisi aing somor tak baju 2.000 coba umpama ajunan acabis kaki Lukman diminten gula pernah nyari sarangan dek kak dinto dari pondok pesantren tabetah mak nikah tak ojen corak sarangan man tionggo ke Lukman keng corak beri malam tak mati. Gue pernah acabis, pakai paring aing saya kak dinto sarang Lukman. Aduh, acabis satos kayak. Kamun ka kiai, kamun ka gula pah. Cus, beri, cari beri anta ko mate. Walan berde compok. Gula mulai di pondok si anan reng tani bu. Pondok Ustadz Andul Mawi. Mulai karo mapah tada saya kalaku orang aja ngunceng tada. Saya rasa ngunceng aja orang anan reng tani. Maren gak dinto pah beda orang minta aing keten gula karena percaya nyaman mukib ini ke penyakit raja mati ya jual dek ke porong kan itu perbatasan Sidoarjo kalaban Pasuruan jual nase kening seher ko langsung bi gula bismillahirrahmanirrahim
ino maki kan ku ino maki on ku beres alhamdulillah bu oleh teluare bu ku tak apa sakit boleh maren sakit entar keten gula bi gula beri aing boleh bismillahirrahmanirrahim serepot cepes ya Allah oleh dua are pah ngamar ka masaki asyifa le temu mate tak manti menit urusan tukon tak manti cuma pikir bulan di guru asman almarhum almaghfur lah bani isbat cukan Raden Ki Haji Muhammad Tahir pah tak ni ngenjak beliau kak dinto ati kanan ka angku ya bekel dan gula bani ahli pidato derem masa bekel lah cek kiai tabet tapah bekel ring tani can gula pah cek ring kaun jangan ka bira bu ring bira ka ento mun ka kiai masyaallah pah ngucak saka dinto tak apa-apa kiai sanajan aja mah kor dari tabetai ko gula rekan aja berarti gula ban panjenengan kak dinto mun andi anak foto maka saya sangat bunga sehingga As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad ajabu ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun wa ajalluhunna hidayatul awlade hei orang samiran sehingga ajunan nikmat-nikmat secek rajana manusia kak dinto kabibri nikmat bi Allah bisa benta nikmat tak nikmat coba andi obu nikmat tak nikmat orang mun tak andi obu pah gundul dek remah tak nikmat coba ajunan bagian binian andi tabu nikmat tak nikmat andi siat tabu nikmat tak nikmat nikmat kapi cuma nikmat saya paling raja manabi anak poto kaula kalaban panjenengan tadi orang mulja muka manter sabab badana Isra wa Mi'raj saat mangken sabab badana ulama-ulama serabu saat mangken kaula kalaban panjenengan bisa andi anak poto se salihin salihat muslihin muslihat Allahumma amin Allahumma keng mun anak poto lameler anak poto masakean ateh malam minggu iki badul mawi malam salasa iki bemat tinggal malam senin iki bepuddin malam rebuh iki badullo sampang ruwet tarwet enggak bahagia kawan ubur-ubur ikan lili itu dia bahasa-bahasa mangken jarang pas seberang pokon gula tak nengok HP sekalian bait andi paket seare ketinggalan gula muka kojo status ubur-ubur ikan lele kuang mun lebur ngundang pole kuang beda muka satu situ ngah beda orang Indonesia dari Riau Pahepate bi polisi Malaysia aduh helang ibarin marin kabar Los Angeles kebakaran sampai mangken kabar kita mate 300 hektar lebih iman terus bae mak pola pahaman Palestina ya cok min amin anda kipah mereka Indonesia deki sallu ala Nabi Muhammad cuma bapak beni namung orang samiran sepas andi anak foto bagus kak dinto pah bunga beni namung kaula kalaban ajunan orang Pamekasan semun andi anak foto bunga bahkan beda salah situngan Nabi asmana Nabi Adam alaihi salam pasera asmana sebut lagi dalam kitab Sabilul Idzikar gula acara ya tanghi panapa nyaman ke eta bebuk ada le kalau pae bener debun ki Haulil Yasin Bengkalan kokop ada bu saya ngak mun ngajar reng watawah mun pengajian umum laonan mun bisa paloco sakoni anapa kok karena mun reng watawah kerso napa kerso ker tak gelem masuk dadi ilmu ni ka usahakeun ni sakoni mun pada ben kiai qala Allah Ta'ala ajunan manabi umpama tak salat maka ajunan masuk neraka kita bah ngucap apa debun kiai genda engko jek kroking entar ka pangajian Isra wa Mi'raj lepas ro masuk neraka iku bener napa punten panapa nyaman ke baca epon ibu-ibu Sabilul Idzikar sengarang Asy-Syaikh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad pasera sengarang ada le kelopai kapi mun sanyanyi da iro bade lora prajana nyanyi tresna buladatika ampun tada jalana bani karena tak tresna tapi bula paksa ape sakla bentika ongku cek sakena kala kahadra gila sedikit lampar
Aku Pak Kapi. India. Enggak aja iya tak apal. Nyari kenapa aja gula benih kau diliasin. Terus lagi. Fibur jam iya hadrasi dari Kelampar, masya Allah. Cek lebu dan gula. Pada ben Abu Turab peracan. Neka ala Syria. Gak. Mun panjenengan adik putra kata kasak seneng tak seneng. Lebur tak lebur. Suara cek macam bulun kolek. Yang cek akhirnya tak kok bulun kolek saya kamu. Enton gogok kasa. Doa kita mentari parang tambah maju majelisnya. Yang parang tambah jajah. Yang parang tambah mulja saja nah. Amin Allahumma. Dapat ada kadim bagi buru. Aduh, le kalau pai kapi maju nginum kalau kah? Laos mereka naya. Cai. Bismillahirrahmanirrahim. Hui. Anu nih bek manis. Saya rasa kebaik nanti. Saya. David, kamma David. Manis kelur David. Menguncang gula boleh laku jenis manis. Gula sudah manis. Hui. Ada Pak Kamah. Duh. Laun le 20 menit lanjut. Ya mayu. Dalam kitab Sabilul Idzikar Nabi Adam ka itu diminta epon pernah astamuljan kak dinto petiti proyektor, petiti pon apa? Oning proyektor ajunan. Proyektor ring kuring gedang beri tepong. Ring kuring gedang ja color. Astamuljan Nabi Adam kak dinto petiti proyektor sareng Allah sekejap. Nalekana patoron dari swarga pas astamuljan kak dinto beri gambaran pada ben TV. Padang kapi saja anak potona. Mulai dari bunte mora alam sampai ke bun badan alam. Mulai dari bunda jan alam ini madajar kana. Ya Allah engkau posang mundayer ya. Ya gula posang kapi sampai gula bini ka jebah tadrifki ini ka oning rarifki ini. Jebah Probolinggo sampai gula andi anak dua ini ka pakun posang. Karoman matua posang tu cuma nak bojang jor adip kadaje. Keng saya tak posang kanan matua. Terus lagi. Enalekana kak dinto astamuljan Nabi Adam kak dinto papadang kabi anak potona. Pas Nabi Adam kak itu akhirnya ngolati situng potona secek sangat bagus. Situng potona secek ganteng. Lu kita mari ke lu. Kepuruan yang bini dina deh. Dari saking ganteng sampai Nabi Adam kak itu cek jumbara. Selain ganteng orang kak dinto suarana cek sangat ganteng. Cepon cek saking maca kitab Zabur. Maka cek saking abade mano lebet yatta Nabi Daud asmana Nabi Daud kak dinto. Cek saking lebet yatta Nabi Daud mano kak dinto maka hinengeneng gelu mano ngidingaki ko. Keng mun Daud samiran palasa. Aswara umpamana. Pas bade mano yatta se. Ya buru taku atamanco. Muncak saking abada olar maka olar ka ento ambu gelu sekejap cepon ngidingaki suara Nabi Daud. Cak saking abada ojan maka ojan ambu kapi kangku ngidingaki suara Nabi Daud. Dari saking gegen suara Nabi Daud. Cak saking abada kaleng bus-bus cepon reng Indonesia angin puting beliung cepon reng kanton apa? 8 tahun. Tuh laken sapar ho. Debun mak ke holil mulai kada dia. Lakin midah, buk midah ro mulai kada lakin nah. Terus lagi. Cek saking abada 8 tahun mayu dari kena salbut. Maka lak bela tahun kak dinto ambu gelungi dingaki suara Nabi Daud. Apa dari saking bagus ya. Contoh. Cek saking apa maca surah Al-Qur'an saya dinto. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surah pun apa? Surah pun apa? Surah Kahfi.
Fuk surah berapa Fuk? Surah Al-Quran. Encan siapa surah cinta? Nika surah Yusuf. Nika mun bagian dengudan saya taklim paju bini sampai umpama umur 30 tahun baca surah Yusuf nih. Gagak nika manti ongku. Baca sareng panjenengan 11 kali cak nyapa. Ya mun tak paju bah mate. Terus iki. Nah pada bu Nabi Adam pah periksani ya Rabb pasera kak dinto pangeran. Pasera orang sejek gendenga. Pasera orang sejek bagus sesuarang kak dinto pasti terima sareng masyarakat pangeran. Panapa debun Allah kak dinto hadza min dzurriyyatik kak dinto Adam termasuk keturunan ajunan asmana Daud. Pah periksaan sareng Nabi Adam. Ya Rabb siapa napa umur kak dinto pangeran? Pas aja jawab pangeran siti nasana kak dinto bekal umur sabitek tahun. Panapa debunah Nabi Adam alaihi salam. Ya Rabb itu orang mata ngantau abdina nyon keajunan ngiring umur abdina 1000 tahun kak dinto tambah aki 40 tahun dek ke anak foto abdina senyamana Daud kak dinto etre masareng Allah akhirah Nabi Daud kak dinto pah epa umur 1 sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala apona apa sabab bagus artinya apa kaula kalaban ajunan beni namung baabeun si andi anak foto bagus sepas bunga tapi juga Nabi Adam bekal bunga juga sateja nah nabi-nabi bekal bunga manabi anak foto kaula kalaban ajunan teti orang jember teti orang bagus muga-muga karizki sateja na karizkina sateja anak foto bekal bagus kapi Allahumma YouTuber ne katelok nanghi manter paring na FYP kapi aduh deki ne kecekak TikTok genteng nih Masya Allah YouTube nika napa nyaman nika napa ID betus ya Allah dari kamam ya ang sana tangku dari Jakarta mun di celana nika Nurin Production wah nika gula sebah banyak ngunceng gara-gara nika nih Nurin Production beda orang dari Morkoning namira nika nyaman Cidulla sampai mangken gula tak lopah beda kiai entar ke compo nika keng posang nyari nang YouTube atanya dek ke daerah nyaman daerah gula nika lar nika engki Banyu Ates perbatasan Robetal ki gula gila mangkat kol 4 kol setengah 5 setro depakan totolo jam lebih anapa polan jalan tol ngantol icor sakoni cor ancor atanya hari pertama atanya ke orang kak di mata dia make Wahyudi ada tawa boleh sampai sehari para maurib mulai dari makan subuh maurib tak nemu maren gak dinto pagi dia YouTube boleh kabel jadi lalar dari Nurin Production pah pikir tedungi masjid pon mayuh mangkat subuh entar do pak duhur ke Roma tabrakan aduh sing ngocak keten gula alhamdulillah ten gula berokan ke Wahyudi anu paling selamat padahal gula lah ada kan gula tang gula mate tabrak mobil di Probolinggo mandi darahu ya Allah cai ponten gula panjenengan selamat engki alhamdulillah pah ngocak ten gula ustad kak di make Wahyudi tahun ning cai ponten gula sari mator panjenengan cek beda tamu di namera engki empian perlu ke basera kan gula kak ki Wahyudi engko re Wahyudi gula Wahyudi kan absaab Papa juga gara-gara Nurin Production sampai di Bupet Lekor gula nih KSC. Alhamdulillah. Ke Lukman ngunceng gara-gara tahu dari TikTok ya kok. Aduh, je makmun kiai setia bah TikTok berdasing ngelap TikTok. Mun lambat tangki sing ngunceng kiai kan usaha kiai masyayikh mun tak dari dari bedet aduh mun mangken bah ngunceng di TikTok. Keje keng tinggal sanajan tadi gula tandi barokah manter berokan masyai si badai langker berokan kidukman akili gula ke panjenengan mangkana mun kiai lambek mate sete ya Allah ya colon mun kiai sete diminkan pakun badai kocak puju mun gula ben panjenengan kan mun gula mate kocak putok mun lambek anapa me kocak puju pulan busu bula toju mun mangken anapa me kocak putok pulan busu bula main TikTok terus enggi katipon apa kiai katipon apa ustad
abdi natero andi anak poto sepas anak poto kak dinto bagus katipun apa kiai abdi natero andi anak poto si bisa manfaat akidak kau reng sehingga anak poto kak dinto butuh etara kataki butuh pun apa butuh katipun apa bu aduh wak main pelumpungan iki baga budi roh demak arole empuk roh kana demak bu intera kami Jabi David katipun apa kaula kelaban panjenengan tero andi anak poto maka tak lain kecuali terakataki kelaban kaula kelaban ajunan pak bapak je terpenter mun agabai sampun agabai terakataki buk pada dia terakataki anak potona supaya anak potona dadi orang se bagus dadi orang se bisa mabunga dak bega sepo se bisa dadi orang se ahli agama terakataki setro andi anak alim terakataki karena ilmu malaharat bu ilmu kain itu cek sangat malaharat sampai ilmu ada bu sakak dinto a'tini kullak u'ti kaba'di dalam kitab al-fawaidul mukhtar li saliki tariqil akhirah tak langkong gula tak patelo campon karena banyak kiai takut gula ngitek sekala toju benih napa takut serempedan geger tan gula sepah nyanyi naking takut ongku por kelap takut ni bede ki Hasyim ni kebeni kerja mun tak percaya ngireng pian api datu kan toh bede ki Hasyim mun tak ngencat kemi emik beran beras 10 kilo ke terus engki ngireng mun andi anak poto gula ben panjenengan ni keterakataki andi anak poto iki ai benipah nyaman asaren saya pas bisa dadi pondok pesantren bedet saya bisa melahirkan pondok pesantren penyepen saya bisa melahirkan pondok pesantren Banyuanyar bengesepo ke isbet benipah nyaman asaren para bapak tapi atarakat lebih empuk reh si pejidaan reh hayu atarakat panjenengan atarakat pak bapak pada atarakat pengajian kok rokokan yenten mayu kok rokokan tak apa-apa mai damai bae panjenengan bu saya ibu reh mun adua pada benduaan Nabi Muhammad dak ka umat bapak pada kia keng mandian buk ruah mangkana kan pah pada nyanyian lembar ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah darmai kau mengandung melahirkan menyusui anak serta bapaknya kan bener tanggi bener mau nembuk mantap mun ka anak pah itu aki gula nika empon gula secara empiris gula nika mak corak orang ahli maksiat mun gula tibi bu engki tahajud malarat ke ngembun dan gula kak dintoh orang biasa cuma mun maca Al-Qur'an sampai kol 2 bu tahadus bin nikmah punten alek dan gula makin aku kuliah S2 beasiswa full neng Maroko situng aku kuliah neng YIN jurusan politik kepi lulus keng berokan embu nih bu saya nggak embu nih ke aterakat hikman apa benih acaret agulenten tapi hikman pakun asar dak ke anak poto to'atul usul tamfaulil furu debun ke Abdul Alim Sidogiri to ada orang sepo menabi ahli ibadah orang sepo menabi to ada keajunan epon Allah maka bekal alam pedak ke anak poto bekal bagus anak poto bekal ngifek dak ke anak poto dari kak dinto anak poton panjenengan terakati beda ulama Gurun Guzaim kak dinto potrana ke Basori Alwi neng Singosari Malang neng kak dimah bu kak dimah Singosari Malang kak dimah Malang coba okay. Poroponi ke kabara Singosari kak dinto lambak terkenal ke Basori Alwi ahli Al-Quran ngakungi potrah ke Lutfi Basori badah cukan potrana ke Anas Basori kak dinto ada bu mentero andi anak poto sejajah mentero andi anak poto semulja teepon epakon aterakat terakat dah nikah minimal terakat dah guleban panjenengan epakon mile terloan sapon apa telo nomor situng orang sepo sengak mon andi anak mayu terakat timun bisa pabenyak maca Al-Quran pakon pabenyak pon apa pakon pabenyak pon apa Al-Quran ajunan maus ben ariban malam mon bisa kertek kaki keangkui anak poto mangkana
beda cerita masyhur beda Syekhina Raden Ki Haji Abdul Hamid bin Isbat ka itu sedang nang Mekah nang Masjidil Haram nang Mekah ma'lama Nabi ta kalih beliau ka dinto inalekan Apollo nga sareng Nyi Halimah maka pon apa takung tangkung Nyi Halimah sahataman 30 juz Ki Abdul Hamid bin Isbat 30 juz inalekan agar peputra apa dia putra ari benih juz marjan ge 30 juz ibu ni pah ngucap 30 juz enten 30 juz emaus Ki Hamid 30 juz Nyi Halimah 30 juz nah apa sih terjadi putra-putrena aduh luar biasa jadi pondok pesantren Banyuanyar pondok pesantren Tabeta pondok pesantren Nurul Jadid pondok pesantren Bulu Geding terus juga pondok-pondok besar lainnya antara lain juga Kak Dinto family karena Ki Nasruddin kan itu paling sepo ngakui alek Ki Hamid Ki Nasruddin itu orang kapi itu kiai besar kapi turun ke Bedet turun ke Beranom kapi dari komponen situng dari induk situng Kak Dinto apa sebab nih keterakade banget sepo keng gula mun panjenengan kan letak kira mun Al-Qur'an coba mak pola bisa bismillahirrahmanirrahim bisa ngirim Fatihah boy setidaknya mana ke boy kalau benar kena bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin paling pah ngocak binin engko irekan jin gak ya mun letak bisa maca Fatihah karena syahwat tengki maca bismillahirrahmanirrahim anapa karena bismillahirrahmanirrahim sebagian dari Al-Qur'an ya mun letak mampu maca bismillahirrahmanirrahim karena syahwat tengki mak pola maca bis baik karena dia pun Syekh Ali As-Sabuni juga titik dari ba nikah min ba'dil Qur'an sebagian dari Al-Qur'an iya mak pola mun maca bis malolo anan pah teti supir bis ya Madura ya mun pah ngarep akan tak Banyuanyar ya tak bisa sallallahu ala Nabi Muhammad jadi saya pertama pakon patet di ahli Al-Qur malarat kiai ka ento cek malarat teh manabi abdi pah ngamalaki Al-Qur'an kangkuin rakati anak foto coba si nomor 2 nih mak pola bisa nyoba ajunan pola apa solawat itu orang tua na debun ke anak sepotan ke besori alwi solawat pakon pa banyak mata solawat ke muslihat nan gak bisa beliau kak dinto mubaliw seviral sampai 2030 petok posak jadwal gula ngundang tak bisa dari saking posak gula atanya kamad dali kak dinto beliau kak dinto asisten atanya sana panapa amal lagi muslihat ceponan solawat nih ke cepon keng paling sakoni maca 30.000 kali benar-benar malam macocong paling sakoni ini keada wat ambu sama sekali 30.000 engki mangkan data putra napa dadi orang gege gapi kata raa la carama mangken rahasia mri borino jo viral luar biasa pernikahan nggak biasa pun apa jo azahir pun apaan si Yunda ini kan gara-gara solawat nih coba secontoh secara empiris ya pun mahasiswa manabi panjenengan mangken nikah oning mubaliw sepaling viral manabi neng Nusantara nikah asmana Ustad Abdus Somad oningihi Ustad Abdus Somad kak dinto kocak genteng enten tak cek biasa mau kocak coba kan kareng alem cangkolan koros ngakui ibu nyaman nyirahana beni kiai beni nyai punten Abdus Somad beni turun apa sera dan gula pernah bincang-bincang inalekan Rabu kata betah napa cepon nikah orang tani biasa nyirahana kak dinto apa bisa Abdus Somad inalekan Rabu ka Madura buan si hadir followers viewers nang YouTube nang TikTok tapi inalekan live jutaan senyongo napa trakate orang sepona ternyata cepon inalekan Abdus Somad lahiraki katunya maka orang sepona embun nikah maca solawat aing seesa saakina oning sasa sarangi gice orang bingung bahasa Madura nika begbeda mon bahasa Sumenep gulari barin kauncengan katopote Sumenep bun murdaja pengkir pantai pah ngucap sakanin to kiai ngireng nagenah itu gula bingung napa nage mon gula seoning mon bahasa Mekasen nage kan sing ike pada angling dharma lagi si angling dharma pah nagenah itu to kerejat gula ya bener debun Sayyidina Ali
Man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Siapa orang tahu dek bahasa nasitung orang otabah negara-negara selain umpama uning bahasa Inggris bahasa Arab maka salima min makrihim akan selamat dari tipu daya. Lagu tak ngerti. Keng mun bahasa sumenep Mekasan sampang Bengkalan ini kan kocak Madura negeri. Jadi tak cek jauh. Nah coba panjenengan laku entar ka Surabaya. Pah neng beli ke otabah namira bedah tuku bangunan. Pas ambu panjenengan pura-pura atanya, Mas mau beli kontol. Pas teh beri gembo, beri gembo. Kemun ka Banyuwangi Madura swasta, Pasuruan Probolinggo Lumajang, Situbondo, Bondowoso, ka Banyuwangi pada khususnya apa tanya ajunan, Mas mau beli kontol? Muntah beri kontol lagi nda ya. Tak cek jauh na bahasa. Ampun, lada pak dem malah. Asasat sa, inalekana asasat sa nyirahana ka dinto. Maca solawat ka aku itad somat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baru aing ka dinto pahisabe ka dalam napa nyaman ember tahi. Abak isabe ka dalam ka disa pas langsung isa sa aski. Mulai kene akhirat tetitad somat. Ngereng nikah kan ilmu. Gulaban pancingan pong-pong ki oning mangken mayu niat rakati anak potong ireng maca ki solawat anak potona muga-muga dadi orang si sukses jaga kapi Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika. Ya Allah, muka-muka anak foto nasi hadir saat mangken teti orang sejaja mulja setajana eterema kelaban borokan solawat ke adin tuh. Salam alaika salawatullah alaika sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Menteri kata rema jujur siapa napa kali ajunan maca solawat bu hah tek kebitong ya napa nasi bitong ngomong tak maca sekali ka di solawat ini kan mungkin ego lagu aki kus bagus gak ana apa mak harus pada majelis akata at-taufik tatanggantan gula rakhairan kau itu maju apa karena nikah mungkin mun pahte serang kata nikah ada capok tiktok pani lagu-lagu pahareng sebareng kuda mana tuan senangi kuda putih di dalam kandang janda mana ustadz senangi kerudung putih sedang memandang asyik kok aduh sekodung pote tepak ke situ kana engki mon lamba maki lagu India ni kebegege bisa baca ka solawat contoh tumpasi ai yu muskurai tumni na jadi kya sabati dikai pernah mirang seminggu gula ngapalaki bulan bi ke Lukman pakon lagu India dan nikah kan mun dek karut mun kanak-kanak santri pakun oning kocak behal romal coba pakai kaya Nabi salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kan gege aduh mun mangken tresna bula detika iko kan engki ate ancor cek sarana ngabasti kaban lain na lah coba bidabit kah lah sejam lan dadi ahli sholat panjenengan lo sepolo bayi sepolo ni kata sampai semenit gula ijazah sarang guru sarang Raden Ki Haji Muhammad Tahir Allah yarham ka ento pakon maca sholawat 3333 bi gula maus ni kata sampai setengah jam
cek sekejan solawat lagi bepang tapangan pada sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad korjo na panggabinin nah terus yang jadi si nomor 2 mun tak bisa istiqamah kan kui maca Al-Quran beda tak tahu maca Al-Quran pakon banyak maca sholat si nomor 3 kaula kalaban ajunan muntero andi anak poto semuljah terakat seharus terakat debuna Kiai Anas putrana ke Besori Alwi kak dinto cepon pakon birrul walidain pabagus dek ka orang tua 2 mangkana birru abaakum tabirrakum abanaukum pabagus ban kapi dek ka orang tua 2an maka panjenengan bekal bagus anak potonah iku tak langkong saborana mangken nika banyak kasus man kak diman beda semate orang tuana beda naudzubillah semate mat tuana nang Jawa Tengah pon apa sih pas andi anak poto semulja balarat mangkana gula andi tetangga keng cek tendeh nika situng bae tek ning tendeh nyaman dullo sampang aduh beni karo helap ning kabi kalako jering lembe alako ke Banjarmasin nika tahunan bahkan sampai 5 tahun tak hasil napa malah nika alako ke Surabaya aduh ajual tahu ada kabi ban rombong-rombong ancor kabi ajoget neng napa nyaman lampu merah pakun tak alim terkenal mulai terus mabunga kareng tua nembun janda tua lenika iterlak bi reng tua nah reng sepon ka into kiai panakana ke derwis asmana kiai apa saya rengki ya Allah kiai berdi ka into cepon pas ka dinto engko keng tero cek reng kaca kelas lambe neng MI bani neng tebet tebutan neng MD neng Roma pas ka dinto engko keng cek teron mabunga tangembu dek boleh kagula tak abasa bi gula ieu ka piaki cong cek de ieu can Al-Qur'an wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana iku wa bil walidaini re artena dek ka orang tua 2 maksud bil walidain abba nang riya re kan bail sok anak kana santri aben to langsung kareng tuan mak polai benjer tak bisa esor baja tak bisa aben to langsung kareng tuan mak pola bisa pak bisa mantina ada ilaksana hyongku pah gabai TikTok aduh 1 jutaan mangken 10 juta iku mun gula ni ka 1 jutaan sana paceng ku tahu jereng gula andi majadi imtihanan biasana ngangkui jeren jadi lulusan kelas 6 ngangkui jeren madatang di Mekasen di Camplong adeng di Prajen ini hargana Pak juta atau 3 juta ada gula nih ke kauncengan kantong tebi itu kan beri todus yang paling banyak ada 1 juta kedua dah tahun lebih ke Hasim sana jen Kiai Raja ini kan muntah gratis paling habis 500.000 berarti kesimpulah larangan jeren ben Kiai kan gini kak bagus kareng tua anak ajunan maka anak potona bekal bagus bekal gege anak potona bekal soleh keng mun sabalik panjenengan kareng tua letak bagus lani bebendi kareng tua orang tua dalam atete doa kisah masa kale maka ajunan arep anak potona dadi orang sukses naudzubillahi min dalik muga-muga paring napelak ka orang sepona saja muga-muga bisa jember orang sepona kalaban bentokna kaula kalaban ajunan Allahumma la telo lah loleh saja lanjut yang uncang boleh darama selpesel tada sampai solar desel tada mun sampai solar desel sampai kol telo siap kol 2 siap ya mun siap ya mik tekuk TB gula mulia sallu ala Nabi Muhammad terakhir gula ban panjenengan mun tero andi anak foto si bagus selain dari telok ni kamu tak bisa ngamal lagi paparaten ke guru ngaji paparaten kiai-kiai sekitar sebeda nang sekitar kaula kalaban ajunan kak dinto tabisi sareng ajunan umpama osom bekok ibeni bekok na saya bisa kintan andi PC sakader seketebu atau ragi ke kiai ngireng lah habis keng gula tak ko beter pak tak ko beter gula ni ke motor man kak di man san ajan uncang du kali pak gun motor tak ko beter
mun orang samiran nikah dek kiai luar dek ke Hashim tak ko beter bade ke Hashim rabu dek kan to ajunan pak guna kata kain ton bade gula akan tak nikah padahal gulanya tirtibi ke buru nikah ni pakun ngormat luar biasa coba mun bade guru ngaji ni ku tak je enteng engki nikah sebenarnya nang icompo mun kantokan saraan biasa mun ka guru ngaji gula ribarin kaun jangan kolane syuting dek kabele kenge sampang panika gula enalekana kaun jangan kol 12 malam toron di panggung neng majlis ka ento pah langsung beda orang nyiom katen gula nyiom nangis ya lake buk mun bini si yom bi gula si yom pos-pos colo ya Allah pah ngucap sa ka ento kiai ca ajunan ki dengu del acara ma kiai abtin adua ka ajunan mo kelanceng umur kiai keng abtin nyoon berokan na ka ajunan kiai nyoon berokan na kiai abtin cek ngemis aing dari ajunan kiai siyom gula nangis orang cek ngangkebeh ka kiai dari luar aduh keng gula nangis iya benih kenapa saya nangis gula keng colo na buroko cek orang umur 70 tahun tak ko beter saporan nah mun bade kiai viral bade ke Muslim Adnan bade ke Khalil Yasin bade Habib Abdul Qadir Ba'bud Probolinggo otaba bade masyai dari luar ajunan cek ngormat ni kegege bagus ontong ajunan mah bagus anak foto keng coma ke guru-guru ngaji pa ni guru-guru sekitar ni kapiaki apalagi ke Lukman ni ke Bani Isbat ontong bade samiran kapiaki sareng ajunan ki dadi sing ngabdi ka ento kapiaki ajunan cek sampai ragu borokan benga sepon akili mak pola anak foto no pah mulja nih kesayar pagi duh cek mun mangken guru ngaji banyak gulung tikar ber ki gara-gara tak cair mun lambe enten mun langken gulung tikar ke Malaysia selebih jelas bayi Malaysia sana apa cek bejerna benar itu seket gilain kakan panika aduh nyaman aduh mun tadi guru mangken guru ngaji ada cek malarat dah guru sing anggep masyarakat sing anggep cek malarat mangkane lamba bada sunan ento rajan sunan asmana Raden rahmatullah alaih nyamai Sunan Ampel cek ponreng samiran kanto saya nyelase banyak aku du iman to orang biasa nyaman Sunan Derajat dari Lamongan neng Lamongan Sunan Derajat kak dinto anyanyi sagak dinto kemantoh gara-gara ni ka ada wakatipun apa masyarakat sing kepada kiai-kiai sagak dinto nyanyiin Joko pentil ayo tel telo ayo lupis mambo ayo buka tenung ayo nong ko sabrang ayo berangkat ngaji ayo jimat rojo ayo Joko pentil ulo ilo ini kegege Joko pentil. Napa artian Joko pentil? Joko kak dinto nak kanak tandi bini. Mun Pak Jokowi ampon. Ngakungi potra Pak Gibran. Engki lambe karena kita ngakungi. Karena kini nyamai Joko lambe Pak Jokowi bimbun. Ini Joko ni ke bahasa aja nak kanak si kita tandi bini tani kai kocak Joko. Pentil, anapa mai kocak Joko pentil? Karena saporan nak kanak lambe kan itu tak kira tedung mun tak sambil nyoso dek ketil pentil embu bener deng kadang bapan tak milo aduh kadang lah tobuk nyoson ten mun mangken engki petel YouTube lah tedung nak kanak tak kira tedung mun lambe nak kanak mun malam hari nyoso mun tak sambil set ketil pentil embu aduh kadang sampai kol 12 malam lah sombun ngerok akhirnya bu subuh ku tak apa tak kerja so sinego kol 12 ini kene pan bu subuh le temu raja ku tak apa tak kerja cok malam sinego ni kene ria mak setia raja ku tak apa ni jeling bani Joko pentil pah tepak ke Joko pentong Nika artinya gaga Joko pentil ayo telo nak mayumun andi tela nak ayumun andi pes nak ayo lupis mambu ayo bubu katenong mayupah bede tenong beri de bede atau ragi ke guru ngaji na ayo nong ko sabrang mun andi nangka atau ragi kiai ini kalambe kiai sekitar ayo berangkat ngaji pah berangkat ngaji ayo jimat rojo pah ngaji jimat rojo Al-Quran kalaban hadis ini kalambe
Langsung sarang Asy Ali As-Sabuni dalam kitab Rawai'ul Bayan disebut aki sakadin to fa hifdzu qulubil masyayikh wa tarkul khilafi alaihim sababun litaraqi ala al matalibil aliyah. Tiding kaula kalaban ajunan manabi ajaga dak kaatena para masyayi ajaga dak kaatena orang alim ajaga dak kaatena guru na tak nyak dak kaatena guru na maka kadinto sababun litaraqi ala al matalibil aliyah bekal ngangkat ke tingkatan setengki mun guleban panjenengan tandi jabatan tengki mun guleban panjenengan tak teti orang semulja geluh di depan manusia maka anak poto mun bani anak maka kompoi mun bani kompoi maka pio mun bani pio krepek mun bani krepek grubek bekal mulja aduh mangken saborana bapak tak langkong kan dengan Tanggerang mana bita kalip kak desa pagar-pagar laut aduh bani orang budu kak desa pak mangken kabar terbaru nang Sumenep bada pulau sebagian pulau sapon apa kilo japon sapon apa hektar kak dinto sertifikat bani orang budu pak mun reng lambe kak dinto pengetahuannya 30% ke bawah jauh kudu ke 5% 50% punten mun mangken aduh S1 S2 S3 S-tukan, S-tungtung beda kapi mun mangkin profesor, pro-ola, pro-tetet beda kapi cuma apa mak tak berokak kata lamba mun lamba kak dinto pendidikan ke bawah pendidikan menengah ke bawah tapi berokana Masya Allah apa ngastete reng lamba kak dinto pak reng lamba paling kerewet mun arasanan paling cuban acarasanan kagurun maklah sombongan behiku bener mun mangkin beni kronika guru na lain politik kok saya kamu sampai 2 tahun bener kamah sepah mulja tak langkong orang lamba orang po sepo beni S1 pak tapi bisa nyangkole dek ke anak foto nadeng kadung sampai lokean anak apa borok kareng lamba kak dinto king sepora na anak apa sabab karena lagu dari Sunan Derajat Pak Yobe ketika ada bak kasamiran ketipan apa iku tekos juling apal mayu dari kare salbut seporan Ki Hasyim seporan tekos juling ayu ling ayu lar ayu so siapa ngucap so rajur kena aduh debun Ki Lukman sejam nika ampon lebih sejam seporan nah sakak dinto pamator jo iya ubur lanjut tan Ki Lukman seporan Ki Lukman pada saya pada apa pelan beda Ki Hasyim billahi ngetek gula sompah tak pernah sompah pada saya kadin to pamator sembui enjo ya saya kadin to pamator encan gila ubur ikan lele mun lebur nguncang boleh jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi jika ada janda pirang boleh saya menikah di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.